No mutendribu abo mabweche kanisa cha Nyamira insi ya Nyamira Clergy Unit mo Bishop Charles Agwata niko bana sokire no gusababa MCA kurwase county yugo tiga chisegi ecyukurwa ni mu governor Amos Nyaribo kago kwana ime ya kebirigo hasege ikaro cyo gucengera imyaka 44 y'abakoreri niko bana Agwata atebireri bagari chisegi tiga ba MCA baroisi amabaga y'ikigasi hasabasaye eryo bayitange kurwase ubutumiki bwa maryogo yugo tindia Anchono mo Bishop Charles Agwata bondiga Kurwase kanisa ya Obedience Pentecostal Church of God Riverstone Kenya abishito gerega kebirigo asaya time rero watu bwato mukutano bwa basta kiagara gocengera turi myaka 44 kurtwaga cyagete mirimo y'Nyasaye gocengera mangana ma y'Nyasaye ko asegati yitu asebintu twaba tukunyura bire binene na soko ranga account yitaiga story mono ne county ya Nyamira tuanchite unana inderi kire na account of prosperity possibility tuwaranga ne count kange bwana to bengiya twara lingana lingencho toko chengera singa kiye no morembe twara akara ekina ki agenda impeachment ya agenda so mucho Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twabori mugabana twaboria oyo mintu mo senator abachumbe bonsi bako Nyamira na bonsi bali bause kaina samangana twabori nga motari gwancha mutigese tutwaro marembe abana inchi banyamira maene kento ngeli batagete kenene buno marembe aya akoreka senate yaikire gokoreka abama yagose abamabe lakini akorekire senate ku yaro chenga yanyarekanire nga gente kenkabati asenjirere ndonge naende bagakira ni asemore na ababungo saba MCA otware gusaba mugitige na abantu banyamira mubaho marembe amagendera bakipara kiremwe ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya maryogo egera abantu batwara ibintu bagokora nonyine ikigasi nkitakiri koroswa Nyamira bana baita abake bacandegete banyare konyora nabona ntwarigerere twara buna abantu abake bacandegete buna bakunywa maru buna babeira abarebi bakirinchira twaburi bakaba kwerende baita abagambi kakikomuranche diba mugutiga maru aita abantu abana babake mutagwancha